Hûn di nivîsekî xwe de dibêjin nivîskar an jî revşenbîr li dinyayê belav bûne di nav jiyanekê modern û bajarî dibêjin li Kurdî bi vê jiyanî re têra xwe ne hevnas e û heta gelek nivîskar jî di nav jiyana rojane de dest bi Kurdî najin. Ev tişt bandoreke çawa li ser bêjeyê Kurdî dike. Gelo dibe sedem ku wêjekar ji gel jî ji bêjeyê dûr bikeve. بله یعنی راستیت ارجی راستیت نه کنه بنده بجیم حیان ها راستیت نه سهل چون دریا به جوابت نگو تدی ادی لوله نشه که وامزن دبک او ادی او نقشه راست تکیلی به ادبیات به زمان را دادنه ویش برشون با ویروش بگو هره او فرصت کتگو راستیت کتگو اره اوهیجی لکردن لدیاسپورا اغلبه ین دولت جدا دیجی او راستی هیا çünkü misal embejin yani kesek euro le Paris edici le Berlin edici le Amerika embejin Washington edici Brüssel kurt London edici em keliketi em revşavan bilme derçav rast jiyaneke seku serdampe jiyaneke modern bu ew kes çıkas bu kurdi ba axırıncı hani kurdi zamanı kane ne afaptına afaptın tırmihine ل او زمان راست وقتی که خطاب همین قاده جیانی نه که زورش کنه داره پروبلمه که پر مزین تیجی لمارکت لسینما لتئاتر لشانو و حسب هر قاده جیانی به او زمان تنه به راست و وقتی چی دبینه زمان ایوانی که جبن بخارا برنه یه نوستالژیک یه دما زاروکانی او زمان تنه دو مجیده دبینه جبروجي يعني بدنا به أول باندورة نيني لأدبيات çünkü misal لبرهمن للسويد هاتنا نجسين هناك بالا قبل نوام برهمان وأغلب برهمن هناكي ورومانو تشيروكا بنهرن هون دقيش كادات شو بدينن نوستالجي بدين ونوستالژی در حق ولایتا در حق زاروکانی و در حق گنده کده اب گره باش برای آنالیز کنم چه ما گره یعنی با پرساوی اگر که امده راستی آنالیز بکن جخوا و گلک تشت زلال بودن گلو افتنی جبری کرنا ولایت بود بله سبت یکشیه گلو دخواستم خطاب زاروکانی ها بکن بله اوجي سببك سبب الدكتور يعني ليه لجورينن سببك هرمهم اوكو جلو وان كسا مثال رومانا قال سرجنا السويد بقونا اوانو السويديانو ادو ورومانا كه خطاب قادم مدرنيزم بك دست بارتانا رومانا كيسا لجورينن جرى دست بارتانا جرى جربيني وانا صاحبها شو تو كده چارشتنا ليه دست نابيتني شنو Disa çapkanı avalı velitle. Tamam Amerika'nın sebebi siyasi nişan bedin, Amerika'nın nostalji nişan bedin, Amerika'nın birikimi nişan bedin. Böyle görenin zamancılıdır mesele ki yani Roşa Kurdi mühim. Çünkü ben kesan vakti ki romana gönder kanedisin, o zaman teri romana vandıktır. Ve avantajı ki van hediyor. Anne karım diyeceğim tabii herkes eve avantaj bu kardani. Avantaj avancı şu bu gerçi benim jarameli zedejme birim jarame. Avantaj avancı al bu herkes sana legit ve Suede vakti bu tırnaban jarabin anda bu tekili avanu edebiyata dünya yandaşı. Kanada az sevdiğin misal Mehmet Uzun. لویدر وقتی که اندیشه دنیا بان راستیان دادشی جدری به هم میخواد تکیلی به ادبیات دنیای را داتا دانی کنه به جعالی توریخ با جعالی هدف ادبیات با عالیه تکیلی به عالیه دن یه توریخ یه مدرنیزم را داتانی لیکن تو بیشی که تکیلیا مدرنیزم بنا کردی جلو لنابنده بود همین کارم بشیم.